Hello everyone, hubure suku lakho luhamba kahle. Kuthanda ukuba nzima Okhosini FM njengoba ngempelasonto kuvele izindaba zokusula komunye umsakazi obesefana nensika kuwona ngenxa yesikhathi abesesihlalile kulesi khondlakhondla somsakazo. Lo msakazi-ke osulile uNomfundo Mkhize owaziwa ngoMy F. uNomfundo Mkhize-ke wafika kulo msakazo esafunda isikole ngo-2007. Wayefunda ugrade 11 ePinetown Girls High. Ziningi-ke izinhlelo aseke wazithula kulo msakazo esingabala iTeen Zone, State Your Mind, noNkulunkulu Nomuntu Omusha nezinye. Usula nje ubesewumdidiyeli wezinhlelo zangesonto. Asazi-ke ukuthi yini le emenze ukuthi asule kade esehleli isikhathi eside kanje. Kodwa-ke sizokuthola lokho ngokuhamba kwesikhathi. Abanye-ke bathi babonga ukuthi yena-ke uphume esaphila ngoba abanye abakutholi lelo thuba lelo lokuphuma umuntu esaphila, uphuma esephuma ngebhokisi lapha Okhosini FM. So abanye-ke abalandeli bokhozi-ke babonga ukuthi at least yena-ke uphume esaphila. Bathi-ke siyivala lana-ke ividiyo namhlanje sibeka unqi. I really hope enjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyed it, make sure ukuthi uyasmesha leyo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and also ucomment down below umbono wakho wena ngalolu daba ukuthi uyahambisana nalabo bantu labo abathi babonga ukuthi yena-ke uNomfundo uphume esaphila. Bathi mina-ke umsebenzi wami senguqedile and I see you in the next video. Bye.